Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose, ngiye kuba mbagezaho amakuru mashya nk'uko bisanzwe. Ngiye kubabwira ko ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda yavuze ko hari abakozi bayo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Abari abakozi ba ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 barashimira intambwe yatewe n'iyi ambasade mu kwibuka no guha icyubahiro abayikoreraga bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Basabye iyi ambasade kwita ku mibereho yabo mu miryango ifite ababo bayikoreraga bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Antoine Anfray, ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda, avuga ko binyuze muri gahunda zayo zitanga amahirwe bajya barebwaho byihariye mu kubafasha. Kuri inshuro ya 30 hibukwa Jenoside yakorewe Abatutsi, Antoine Anfray, ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda, avuga ko ari iby'agaciro guha icyubahiro abari abakozi babo. Ambasaderi Antoine Anfray avuga ko biteguye gufatanya na Leta y'u Rwanda muri gahunda ziteza abaturage imbere muri rusange. Ambasade y'Ubufaransa ivuga ko kugeza ubu umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda wifashe neza, aho mu minsi ishize ibihugu byombi byanasinyanye amasezerano arebana n'inkunga ya miliyoni 500 z'amayero azakoreshwa mu bikorwa bijyanye n'iterambere mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere. Reka dukomereze amakuru yacu mashya hano muri Burkina Faso, aho igihugu cya Burkina Faso cyahambirije abadiplomate 3 b'Abafaransa. Abadiplomate 3 b'Abafaransa basabwe kuva muri Burkina Faso kubera ibikorwa byo gushaka guhungabanya ubutegetsi nk'uko bigaragara mu nyandiko yo kuwa 2 yandikiwe ambasade y'Ubufaransa. Umubano hagati ya Paris na Ouagadougou wifashe nabi cyane kuva Capitaine Ibrahim Traoré yagera ku butegetsi muri coup d'etat yo muri Nzeri mu mwaka wa 2022. Nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Burkina Faso ibitangaza, abadiplomate 3 b'Abafaransa barimo abajyanama 2 mu bya politiki muri ambasade y'Ubufaransa i Ouagadougou ari persona non grata cyangwa batagifite ikaze mu gihugu kubera ibikorwa byo guhungabanya ubutegetsi, maze bategekwa kuva muri Burkina Faso mu masaha 48 ari imbere. Minisiteri yanditse mu nyandiko yo kuwa 2 yohererejwe ambasade France 24 yabashije kubonaho kuri uyu wa 18 Mata ko aba badiplomate batagifite ikaze mu gihugu kubera kwishora mu bikorwa byo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Nk'uko amakuru aturuka mu Bufaransa bitangaza, ku itariki ya 2 Ukuboza abakozi 4 b'Abafaransa bafashwe nk'abakozi b'inzego z'ubutasi n'abayobozi ba Burkina Faso, ariko bivugwa ko ari abatekinisiye bashinzwe kubungabunga mudasobwa bafatiwe i Ouagadougou hanyuma barafungwa. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano za Burkina Faso avuga ko uyu munsi bafungiye mu rugo. Umwaka umwe mbere yaho mu Kuboza mu mwaka wa 2022, guverinoma ya Burkina Faso yari yirukanye Abafaransa 2 bakoreraga sosiyete yo muri Burkina Faso bakekwaho n'abayobozi kuba intasi. Umubano hagati y'Ubufaransa na Burkina Faso nk'uko twabivuze haruguru warushijeho kuzamba cyane kuva Capitaine Ibrahim Traoré yagera ku butegetsi muri Nzeri mu mwaka wa 2022 binyuze mu guhirika ubutegetsi kwari kubaye bwa 2 mu mezi 8. Nyuma y'amezi make Ouagadougou yanze amasezerano ya gisirikare yagiranye n'Ubufaransa mu mwaka wa 1961. Nyuma yo kubona ingabo z'Abafaransa zivuye mu gihugu, ambasaderi w'Ubufaransa i Ouagadougou wahamagajwe nyuma yo guhirika ubutegetsi ntabwo yasimbuwe kuva icyo gihe. Mu cyifuzo cyo gushaka abandi bafatanyabikorwa, Burkina Faso yegereye cyane Uburusiya ndetse n'abaturanyi bayo bombi, Mali na Niger, nabo bayobowe n'ubutegetsi bwa gisirikare. Ibihugu bitatu bimaze imyaka myinshi bihura n'ibitero by'abajihadiste bava mu mitwe ifitanye isano na Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kisilamu. Muri Burkina Faso honyine bateje impfu z'abasivili n'abasirikare bagera ku 20,000 ndetse abantu bagera kuri 2,000,000 bavanwa mu byabo kuva mu mwaka wa 2015. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru yo mu Bubiligi, aho Ububiligi bugiye kwinjira mu kibazo cy'umutekano muke urangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi w'Ububiligi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Roxane de Bilderle, yatangaje ko igihugu cye kigiye kwinjira mu bibazo by'umutekano muke ukomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi yabitangaje kuri uyu wa 2 tariki ya 16 Mata ubwo yaganiraga n'ubuyobozi bw'umujyi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ko bitewe n'intambara ikomeje kuyogoza iki gihugu, Ububiligi nk'igihugu gikunda amahoro kigiye kwinjira ubwacyo mu kugarura amahoro binyuze mu kumvikanisha impande zose zishyamiranye. Gusa yongeyeho ko Ububiligi buri mu bihugu byanenze ko u Rwanda rwohereje abasirikare barwo mu burasirazuba bwa Kongo. Roxane avuga ko ashima ibiganiro by'umuhuza wa Kongo n'u Rwanda, Perezida Joao Lourenço, umusanzu we yateye mu guhuza ibihugu byombi, ariko ngo igisubizo kirambye nuko ibihugu ubwabyo byakwicarana ku meza y'ibiganiro. Kivu Mong Post itanga
itangazo ko kugeza ubu Bubiligi burimo gutoza igisirikare cya Kongo mu rwego rwo kwirwanaho mu ntambara. Iki gihugu ubusanzwe gisanzwe gifitanye umubano wihariye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biherutse kugaragara muri Nyakanga umwaka ushize ubwo Vincent Karega yari yagenwe nk'ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi, ariko akangwa bikaza kuvugwa ko iki gihugu gisa n'icyagamburujwe na Kongo. Reka mbashimire kuba mukomeje gukurikirana amakuru mashya ngenda mbagezaho, mbibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mugezwaho amakuru aba agiye agezweho. Nge ndi Josephine Uwizeyimana.